Jesi kupio neku majicu od osvrtnika, a? U majicu? O, Frende, bijelu sam kupio i top shit i svašta, dobre su, super. Pozdrav i dobrodošli, danas pričamo o meni najzanimljivijim serijama koje nas čekaju ove jeseni. Ja sam ovaj video stvarno planirao snimiti u jesenskom okruženju, u žutim čizmicama, u kabanici, pod kišobranom, dok kiša pada po crvenim i žutim stablima. Međutim, situacija je takva da ću se ja prije okupati jučer nego nositi žute čizme. Kako god, vrijeme nam se primiče kalendarskoj jeseni i ja ovakav video moram izbaciti, tako da ne časimo časa. Inače, ove jeseni nas čekaju neke novosti po pitanju streaming servisa, preciznije, dobijamo dva nova, Apple TV Plus i Disney Plus, ali o njima ću nešto kasnije reći. I naravno da ću ja propustiti hrpu serija spomenuti koja je vama baš neka najdraža, pa mi slobodno serije koje su vama najdraže, kojima se najviše veselite ove jeseni, raspišite se o tome u komentarima. Ajmo sad, krenimo. Ono kad nemaš para za Batmana pa uzmeš drugu najbolju stvar, evo, Batwoman i vjerojatno košta 77% onoga što bi Batman koštao. Kako god ispalo, čini mi se da je ovo prva igrana ekranizacija ove superheroine i to me jako zanima kako će ispast. Inače, ona će se pridružiti ovdje herojima kao što su Arrow, Flash, Supergirl, Atom Man, ako se ne varam, Legends of Tomorrow ekipa i tako. Dakle, ona se pridružuje Arrowversu na CW kanalu. I zanima me kako će to izgledat i kako će ona doprinijeti to. A vas, jer znam da jako puno ljudi prati Arrowverse, zanima me vaše mišljenje za sada, kako vam se čini Ruby Rose u naslovnoj ulozi. Raspišite mi se u komentare i budite nemilosrdni u tom smislu. Ako vas zanimaju teorija zavjere, NLO-i, ufologija, vanzemaljci, Project Blue Book je serija za vas. Serija Project Blue Book je inače i omogućila ovaj video, tako da hvala joj na tome. Radnja je smještena u 50. i 60. godine prošlog stoljeća i pratimo jednog znanstvenika koji glumi Aidan Gillen, svima poznat kao Littlefinger iz Game of Thronesa, i jednog vojnog pilota i oni u biti rješavaju te misteriozne slučajeve koji su zasnovani na stvarnim događajima. Formatom dosta podsjeća na X-Filese u smislu da imate dosta misterije i jednostavno oni rješavaju kroz svaku epizodu po jedan individualni slučaj, dok se jedna glavna velika priča proteže kroz sezonu. Inače, seriju je producirao Robert Zemeckis, čovjek koji je inače kriv za filmove kao što su Forrest Gump i trilogija Povratak u budućnost, pa ono, to su dosta dobre reference sve o svemu. Inače, možete ju naći prvu epizodu prve sezone na kanalu Epic Drama 19.9. u 21 sat. Nema na čemu. HBO nas je sve jako ugodno iznenadio serijom Chernobyl, tim više što je uslijedila odmah nakon one katastrofe koja se zove posljednja sezona Game of Thrones. Ali ostavimo se bolne prošlosti, okrenimo se potencijalno svjetloj budućnosti, dakle, Watchmen. Odmah na početku izgleda da ovo neće biti adaptacija stripa, ali će biti smješteno u taj svijet u suvremeno doba, dakle u 2019. Međutim, koliko sam čitao, to je svijet u kojem nema interneta i nema smartfona. I mislim da je to dobar način za dočarati tu atmosferu iz stripovskog predloška na male ekrane. Eto, zaista jako malo znamo o toj seriji i u biti jedva čekam ju pogledati. To ćemo stvarno pratiti epizodu po epizodu. I ako želite da radim komentare na Watchmen kao što sam to radio na Game of Thrones, napucajte ovaj video lajkovima ako dođemo do 1000, pa ćemo se malo potruditi. Zašto ne? Ajmo dalje sad. Par činjenica što se Witchera tiče. Prvo, ja sam veliki fan Witchera. Drugo, i Henry Cavill je veliki fan Witchera, ali izgleda ovako, pa onda je mogao se i ogrepst i za ulogu. Mislim da će biti jako dobar Geralt, jako sam optimističan glede toga. Treće, showrunner je teški social justice warrior i to je glavni razlog za moju brigu ovdje. Svi ste vidjeli trailer, trailer inače djeluje mi malo prečisto. Ne znam, kao da mi fali 10% nečega da me skroz uvuče u taj svijet. Ja se nadam da sam u krivu i da će me izuti iz cipela sama serija. Živi bili pa gledali, opet. Inače, ovo je adaptacija knjige, ovo nije adaptacija video igara, čisto da znate. I prema onome što sam vidio u traileru i čitao u knjigama, čini mi se da je to relativno vjerno i napravljeno. Ostavimo sada na stranu odabir glumica za pojedine uloge. Uglavnom,
full želim da ovo ispadne dobro i bit ću full razočaran ako ne bude punjenog jednoroga. Vi koji ste igrali i čitali znate o čemu pričam. 1.11. starta Apple TV+. Njega ćete dobiti godinu dana besplatno ako od sada kupite neki komad Appleovog hardvera. Može to biti iPhone, može biti Mac, može biti Apple TV, iPad, samo kupite. Jel? Za nas ostale to će koštati $5, što uopće nije loša cijena. I oni su za taj rollout 1.11. pripremili hrpu serija. Od toga mi je najinteresantnija serija Si, gdje glumi Jason Momoa. O čemu se radi? Znači, smješteno je nekoliko stoljeća u budućnosti, u međuvremenu ljudi su izgubili vid i sada žive kako žive. I odjedanput rode se djeca, bebe koje vide. I naravno to sad jako remeti konstelaciju snaga u takvom uređenom društvu i tu kreće nas zaplet. Uglavnom, serija izgleda dosta dobro. Jason Momoa nije nekakav glumački uber talent, ali čini mi se da je naučio birati svoje uloge kroz sve ove godine, pa se nadam da će biti dobar. A čovjek inače ima takvu karizmu da bi mu sve oprostio. Tako da, ovo će se pratiti. Hvala što ste došli do ovdje s videom, like, share i subscribe ako još niste i posebna hvala mojim donatorima na Paypalu i Patreonu, dečki i cure, divni ste, najdivniji ste. I obzirom da je bablje ljeto očito krenulo, šta si ne biste kupili neku majicu kratkih rukava da je još možete nositi dok je ovako toplo vrijeme? Recimo neku od ovih, šta ja znam. Link u opisu videa. Good Morning Show je još jedna serija iz Appleove produkcije i puna je poznatih lica. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, ima se, može se, napravilo se. By the way, znate li s čim Reese Witherspoon jede juhu? Odgovorite mi u komentarima. Ovdje mi nije skroz jasno o čemu je riječ. To jesu neke spletke behind the scenes jednog jutarnjeg showa. Odnosno, meni se čini da je ovo najbliže što ćemo doći behind the scenes jednom jutarnjem showu ala Dobro jutro Hrvatska. Za vas koji ne znate, Dobro jutro Hrvatska je jutarnji show, ide svako jutro radnim danom na nacionalnoj televiziji i gledaju ga samo penzioneri. By the way, susjedi, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija. Koji je vaš ranojutarnji show koji ide na nacionalnoj televiziji i koji gledaju samo penzioneri? Raspišite mi se o tome isto u komentarima. Što se samog žanra tiče, ne znam gdje bi to smjestio. Ovi glumci su prvenstveno komičari koji se polako dokazuju i u dramama, međutim, ton trailera mi ukazuje da će ovdje ipak biti više drame, a manje komedije. Tako da, živi bili pa gledali. Eto, to bi bilo to mojih najočekivanijih serija. Mogu lijepo? Molim. Gospodar zapadne zabave, Disney, pokreće svoj streaming servis Disney Plus 12.11. On se već eksperimentalno testira u Nizozemskoj, a u Ameriku i Kanadu dolazi 12.11. Kako će u ostale zemlje, još se ne zna, ali ne brini Disney. Mi Balkanci ćemo se već nekako snaći, kao što smo se snalazili i sve ove godine do sada, ako znate što mislim. Ovdje dolazi sve njihovo. MCU, Pixar, čak i Hulu, ja mislim da se pridodaje tom paketu. Dakle, jako puno sadržaja, a što se originalnog, izvornog, nativnog kontenta tiče od njih, starta sa serijom Mandalorian. I Mandalorian je nešto što bi trebao biti apsolutni hit ovog ljeta, ali vidjet ćemo. Isto, ne znamo jako puno, znamo da je smješteno, ako se ne varam, 5 godina nakon filma Povratak Jedija i da prati avanture jednog Mandalorica, napišite mi u komentare kako se to piše, po prostranstvima izvan Nove Republike. Showrunner, odnosno kreator serije je ovdje Jon Favreau, osoba koja nam je dala Ironmana, pa to nam možda daje razloga da budemo optimistični, a u glavnoj ulozi je Pedro Pascal. Pedro Pascal koji se opametio od Game of Thronesa i od sada stalno nosi kacigu. Bravo Pedro, svaka čast. Ja sam siguran da sam ovdje hrpu toga uspio propustiti, tako da mi svoje favorite napišite u komentare i to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala lepa, laku noć.